Ok. Evo Steva se igra sa balonom. Mama mu donela sinoć balon s posla i prvi put se igram s balonom. Jao. A? Sini, je li to nešto vrlo interesantno, a? E? O. Gdje je balon? Pa gdje je balon, Stevo? Pa gore je balon, pa da. Pa što radi balon tamo gore? Jao, evo sad je tata ponovo povukao nanižem. A? Aha. E? Gdje je balon, Stevo? Gore je balon. Ajde, uhvati ga. Nezgodno, ne može da se uhvati. Ne može nikako da se uhvati balon. E pa nemoj prste tako duboko u usta. Ops. Stevane, pa šta je to, sine? Je li balon? Jao. Ok, ajde sad, čao svima, vidjeli ste kako se ja znam, kako se ja igram sa balonom. Ajde, čao. Ćao.